Ka office jang ka district medical but health officer ki is Khasi Hill district kan perlong ya ka National Newborn Week arajar urusan ka bashite yo lenter ka ban sedang ha ka khatsan trek unai weng bat kan kut ha ka arpwe trek unai weng mentau benai. Ka Dr. E.L. Karmuti ka badai pet ya ka district medical child health officer ha bakaran ha kilat pathai kubon mentau kasi ka khat ar trek unai weng ha Shillong Press Club kalaong ba ka jing penlong ya ka ni ka National Newborn Week arhajar urusan kelong ban pensau tu ya kilong keme bakumno banyada ya ki kon na ke jengpang duna senam. Laya tu bagi kena ki banadu dangka hadu san senam kerta kil kala na East Khasi Hill District na ubna yayong hadu unai lor mentau usnam ki baklat na ke jeng duna senam kilong san pulai ngun. Day na kini kedau bagi kam pelik jengmut kumno ban sumar ya ki kelung kabakong san haki hendre benai nado berdangka dan kaman ada kedut jong ke keme. Ban penkelanya ke jeng ai jeng sumar ya kilong kemi ke ba armet ke sarkar kamla ban bu ya ki public health center namar kat kum ki kendon dan kam bandon ki nong syang arpo hajar ngun kani ke bu ya ke jeng ha kini kilong Khasi Henry ban penyo ya kilat jeng sumar lengba ke CM Connect an bu da ke jeng sumar ban tip kum ke trap email bat ya kini ke rukum sumar kin sedang shua hakat arsenong tain sora. The death of a child from 0 to 5 years from April to September is around 53 due to pneumonia. So that's why we need to focus on how to take care of the babies, on how to treat them and do away with all the cultural beliefs that we know giving birth to a child as soon as the child is born or starting all these complementary food, we should do away with that. A child should get a mother's milk right from the time the child is born, takes 6 months. So that exclusive breastfeeding is very important. Bangidan kaniga CM Connect mo di nagaliam Chief Minister Jamil ang banay naman da non kikipan ka sa kami ha makisapsanda kali bandan kataka criteria baka population kali bandan ato ako wajar population may sinong kasi Jamil itang na di ngin berkat ano bane ngin ayno kikinjang ikat itangin ikat iikut imadanan mo da kasi nila ang itrap ini ngin penlong ya katakayin kanong nokum kaya nga jong ini, mo itlong itrap tambah sabo kanong kandan kali berum hakajik kotbet. Long kibriru kit sekedar kanong makikwa at kahayin dikindan di staff nurse jeng kindan inem. Kata kalang ngawang kapilot pecet nyebut dan lek menta hakasinong juga kaasinong. Magitu ki idia ki bamat kali. Dingimut man sedang mo ekiniru tingidan ya paling la ekrem kira pasinong ru man perkat ki marhaban sinang kita. Marah kopi ni nanggut mencuci mana nanggut dan yang makin aiwai ini hapan sena. Kita gila namang ipa ban reach the last level lamang poin nak sudah cukup tiki trivian kita nak kali.